Ako ste ušli u ovaj video, verovatno pokušavate da shvatite najnovije objavljivanje Epsteinovih fajlova, jer vam ništa nije jasno, kao što ni ja nedeljama ništa nisam uspevao da povežem. Toliko ima informacija, a posebno netačnih informacija, da sam rešio da definitivno sednem i da sažvaćem celu ovu priču kako bi svako mogao da razume o čemu se ovde radi. Inače, nemam pojma kako će YouTube algoritam reagovati na ovaj video, jer vidim da su mnogim YouTuberima koji su se bavili ovom temom ukinuli monetizaciju, i to ne samo na jednom videu, nego na kompletnom kanalu, tako da svesno rizikujem sa ovim. Zato vas pozivam da lupite like na ovaj video, podelite ga sa nekim, zapratite moj kanal obavezno, jer je jako mali procenat vas to uradio, a ako vam se dopadne kako sam obradio ovu temu, možete me častiti kafom klikom na dugme thanks ili hvala. Ok, pre svega moramo da se vratimo na početak i da vidimo zašto uopšte pričamo o Jeffreyu Epsteinu. Ko je bio taj čovjek? Ukratko, Jeffrey Epstein je od potpunog anonimusa, bez visokog obrazovanja, titule ili nekih značajnih dostignuća, postao jedan od najumreženijih finansijskih moćnika na svetu. Stekao je ogromno bogatstvo, elitni pristup i odnose koji su ga doveli rame uz rame sa nekim od najmoćnijih i najuticajnijih ljudi na planeti. Prema pisanju New York Timesa, veliki deo svog bogatstva je zaradio pružajući usluge vezane za poreze i nasledstvo milijarderima. Da, uvek ste mogli da ga vidite u elitnim društvenim krugovima, među poslovnim liderima, članovima kraljevskih porodica, političarima i akademicima kao što su predsjednici Amerike Donald Trump i Bill Clinton, princ Andrew, norveška prestolonaslednica, najbogatiji ljudi na svetu Elon Musk, Bill Gates, Peter Thiel, Larry Summers, Steve Bannon, Noam Chomsky i mnogi drugi ljudi kojima je svima zajedničko to što imaju dosta novca. E sad, na koji način je on došao u tu poziciju? Najjednostavnije rečeno, ucenjivanjem. Međutim, on verovatno nikada nije dolazio u situacije da nekoga mora da ucenjuje. Ali jednostavno u tom odnosu u kom on obezbeđuje ljudima da rade nešto ilegalno, logično je da kada im zatraži bilo šta, on će to i dobiti. Ali pre nego što će doći u tu situaciju da može nekoga da ucenjuje, on je zapravo bio jedan običan prevarant koji je uz pomoć Ponzijeve šeme došao do novca predstavljajući se kao finansijski savjetnik. Dakle, tako je dobio pristup kapitalu, donatorima, elitnim okupljanjima i ubrzo je mogao da nabavi sve što mu padne na pamet za džabe. Pritom ne mislim samo na materijalne stvari, mislim i na ljude. Dakle, on je bio makro za elitnu klijentelu. Dakle, zajedno sa svojom saradnicom Ghislaine Maxwell je omogućavao upravo tim moćnim ljudima da zadovolje svoje želje, seksualne prirode, koje bi često bile i ilegalne, a sve se to dešavalo u njegovoj kući u Majamiju i na njegovom privatnom ostrvu. U njihovim krugovima oni su to kolokvijalno nazivali žurkama, ali to je suštinski bila jedna džinovska javna kuća sa najčešće maloletnim osobama svih mogućih nacionalnosti. Tokom 90. godina Epstein je bio veoma blisko povezan sa Donaldom Trumpom, koji je u to vreme organizovao izbor za Miss Univerzuma, a to je Epsteinu omogućilo pristup stalnom prilivu mladih, atraktivnih žena koje je mogao da uključi u svoju mrežu zloupotrebe i naravno imao je još saradnika iz modne industrije za te potrebe. Međutim, Epstein nije bio samo nekakav elitni makro. On je i sam bio bolesnik koji je iskorišćavao maloletne ženske osobe pod pretnjom, ucenom i tako dalje, što ga je dovelo u situaciju da je do 2005. godine od strane 36 žrtava dobio prijave za seksualno zlostavljanje i organizovanje seksualne eksploatacije. A mnogi od žrtava su bile maloletne, naravno. Dakle, govorimo o periodu još od pre 20 godina. 2008. godine Epstein je priznao krivicu pred sudom u Floridi za podvođenje maloletnice i u okviru tog priznanja dobio je samo 18 meseci zatvora, od čega je odslužio samo 13 meseci, a od tih 13 meseci većinu je odslužio van zatvora u režimu work release, jer kao imao je posla pa nije mogao da bude u zatvoru. Već sada vam je jasno koliko je ova priča besmislena, ali to je samo početak. Sada, ovo je jako važno da razumete. Dakle, 2008. godine on je osuđeni makro i registrovani seksualni prestupnik. I to su svi znali. Dakle, taj događaj
je još tada privukao ništa manje pažnje nego što privlači danas i ako se neko od vaših miljenika nalazi na spisku ljudi koji su bili u kontaktu s njim, nemoj da vam padne na pamet da se hvatate za izgovor da oni nisu znali s kim imaju posla. Dakle, tu priču zaboravite. Naravno, kontakt sa takvim ljudima nije krivična odgovornost, ali samo ću vas pitati ovako. Jel vi ovako privatno poznajete nekog ko je osuđen za ovakve stvari i ako ga poznajete, da li u slobodno vreme sedite sa njim na kafi, dopisujete se i ćaskate? Opet kažem, to samo po sebi nije nikakvo krivično delo, ali jasno vam je da sa takvim ljudima niko normalan nema posla, niti želi da mu bude blizu. Ok, nakon toga Epstein jednostavno nastavlja po starom i 2019. godine je ponovo uhapšen, ovog puta po federalnim optužbama za trgovinu ljudima, a pre nego što je suđenje počelo, pronađen je mrtav i zvaničan uzrok smrti je samoubistvo, što je naravno potpuno smešna priča u koju niko ne veruje, ali isto tako nikada neće moći da se dokaže suprotno. Naravno da tog dana kamere nisu radile, naravno da se zatvorsko osoblje baš tog dana prehladilo i nije bilo dovoljno i tako dalje. Mislim, neću uopšte da gubim vreme na taj deo priče. Niste deca i jasno vam je o čemu se radi. Međutim, iz nekog razloga njegova najbliža saradnica, Ghislaine Maxwell, koja je vrbovala decu u njegovo ime, je 2021. godine osuđena pred federalnim sudom i dalje se nalazi u zatvoru, ali evo, baš pre neki dan su pokušali da je ispitaju povodom novih informacija i kategorički je odbila bilo kakvu saradnju jer je verovatno svesna da je ćutanje jedino što je održava u životu. Naravno, sve to je podgrelo sumnje javnosti i mnogi su verovali da je Epstein vodio detaljnu evidenciju o moćnim pojedincima i koristio te zapise za ucenu. Napokon dolazimo do tih famoznih Epsteinovih dokumenata koji su prikupljeni tokom krivičnih istraga protiv njega i njegovih saradnika. Dakle, to su materijali sačuvani u FBI-u i uključuju dnevnike letova, njegov imenik, mailove, fotografije, videosnimke i ostalu sudsku dokumentaciju koja sadrži izjave svedoka, doušnika i tako dalje. Tokom godina objavljeni su samo neki mali delovi tih dokumenata i ovo što se sada pojavilo je prva veća količina dokumentacije, ali i dalje prilično nepotpuna. Po američkom zakonu ta dokumentacija je morala biti dostupna javnosti još mnogo ranije, međutim sud ima pravo na izuzetke u slučajevima kada je neophodno zaštititi istragu ili recimo sačuvati privatnost trećih lica, u ovom slučaju žrtava, i sud je to pravo koristio koliko god je mogao, sve dok pritisak javnosti nije postao prevelik i jednostavno su morali nešto da puste. E sad, šta su tačno pustili? Pa pušteno je 3,5 miliona stranica razne dokumentacije, međutim ono što mi znamo je da ukupno postoji 6 miliona stranica. Takođe, znamo da celokupna dokumentacija sadrži oko 300 gigabajta materijala, a sada je pušteno samo par gigabajta. I ono što je najvažnije, postoji gomila dokumenata koji su u potpunosti cenzurisani. Dakle, ima dosta stranica koje su potpuno crne od početka do kraja, što ne samo da je besmisleno, nego i protivzakonito. I sad, šta je u ovoj priči jako interesantno? Pa prvo, to što je Donald Trump tokom predsjedničke kampanje za svoj drugi mandat javno obećavao transparentnost u ovom slučaju, uprkos tome što smo mi još 90. godina znali da je on bio dobar drugar sa Epsteinom. Tokom Bidenove administracije svi mogući Trumpovi pajtosi, uključujući i sadašnjeg direktora FBI-a, Kesha Patela, svi su govorili kako FBI namerno zadržava listu Epsteinovih klijenata i pozivali na njeno objavljivanje. Međutim, kada je Trumpova administracija ipak došla na vlast, pustili su samo nekih par dokumenata koji suštinski ne otkrivaju ništa i u fazonu, eto, to vam je to, mi smo svoje predizborno obećanje ispunili, ajmo dalje. Ali, narednih meseci pritisak javnosti postaje sve veći. Svi samo o tome pričaju, a Trumpova administracija sada pravi pun krug i u fazonu su, ne postoji nikakav spisak, mi nikad nismo rekli da postoji spisak, tu nema ništa bitno da se vidi, zaboravite na to. Da skratim priču. Kada je Trump video da zbog svega ovoga gubi podršku svojih glasača i da mu njegovi ortaci poput Joe Rogana polako okreću leđa, bacili su se na posao, to jest na cenzurisanje dokumentacije, na to su potrošili $100,000 na prekovremene radne sate i objavili su sve što su stigli da cenzurišu za to vreme. I sad, šta je sve sporno vezano za samu dokumentaciju? Mnogo toga zapravo, ali idemo redom. Dakle, prva stvar je to što kada ukucate Trump u pretragu, ne izađe vam apsolutno ništa, iako svi znamo da su njih dvojica 15 godina bili jako dobri drugari sve do 2004. godine. Međutim, ljudi su provalili da kada ukucate Trump i dodate razmak, tada će se pojaviti rezultati pretrage, ali to su kasnije popravili. Pa onda recimo određene fotografije sa Epsteinovog imanja na kojima se nalazi Trump su uklonjene pa su vraćene tek nakon reakcije javnosti. I ono što je verovatno najsmešnije je upozorenje Ministarstva pravde
prilikom objave ovih dokumenata, a koje glasi: ova dokumenta sadrže neistine i senzacionalističke tvrdnje o predsjedniku Amerike. Ok, nije isključeno da se tu nalazi neka izjava nekog svedoka koji tvrdi nešto što je netačno, ali valjda bi ta izjava trebala da važi za svakoga o kome se tu radi, a ne samo za njega. Ali dobro. Sad, pošto su žurili da cenzurišu sve i svašta, napravili su i velike propuste. Prvo, jedan deo dokumentacije uopšte nije bio cenzurisan kako treba, već su ljudi provalili da ako uzmeš taj PDF dokument i odradiš CTRL-C, CTRL-V u neki drugi dokument, sav tekst se pojavi i tu će se ispostaviti da zapravo nisu skrivani podaci koji se tiču žrtava, već ta cenzura služi samo u cilju zaštite reputacije moćnih ljudi, što je takođe protivno zakonu. Takođe, neka dokumenta su se pojavljivala, pa nestajala, pa ponovo pojavljivala, pa recimo na početku je na tom sajtu gde je objavljeno sve, postojalo dugme preuzmi sve, a onda je to dugme nestalo i sada morate da skidate dokument po dokument, a ima ih na milione. Dakle, sud se trudi na sve načine da oteža pristup dokumentaciji, iako je to samo jedan deo za koji istraživački novinari tvrde da ne sadrži sve ono što bi njima bilo najinteresantnije, a to su bankarski zapisi, brokerski podaci i komunikacija sa stranim vladama. Sad, šta su najvažnije otkrića u ovoj dokumentaciji koju je javnost dobila? Pa prvo, to je da lista Epsteinovih klijenata postoji, iako je Trumpova administracija mesecima unazad tvrdila da je to izmišljena priča i da toga nema. Dakle, imamo mailove gde vidimo da je recimo Elon Musk krajem 2012. godine kontaktirao Epsteina i pitao ga kog dana će biti najluđa žurka na njegovom ostrvu i da bi on voleo da dođe sa tadašnjom suprugom. Onda ga Epstein upozorava da njegovoj supruzi možda neće biti tako prijatno, pa ga on uverava da njoj tu ništa neće smetati. I tako dalje. A podsjetit ću vas da je Elon Musk bio veoma aktivan kada je zahtevao od američkih vlasti da se ta dokumentacija objavi i naravno nije jedini koji je to javno tražio uprkos tome što se njegovo ime tu pominje. Mislim, bilo bi besmisleno da sada svakoga ovde imenujem, niti imamo vremena za to, ali pomenuo sam na početku videa neka imena. Dakle, često se pominje Bill Clinton, ali valjda za njega svi znaju ko je i šta je. Britanski princ Andrew ima jako interesantne prepiske. Bivši premijer Norveške je tu, Bill Gates, Steve Bannon, Noam Chomsky, savjetnik slovačkog premijera Miroslav Lajčak, koji se sa Epsteinom u mailovima šalio na račun prelepih devojaka iz Kijeva, zbog čega je podneo ostavku, kao i gomila nekih milijardera koji nama ovde možda nisu toliko poznati, pa ih neću sve nabrajati. I da, naravno tu je i Woody Allen, koji mu je bio i komšija, maltene su se svakodnevno čuli i družili, ali nema dokaza da je Woody Allen prevario svoju ćerku sa kojom je bio u braku, tako da dobro je da makar on nije manijak. Međutim, malo koja od ovih prepiski dokazuje nešto samo po sebi. Sve ovo bi trebalo neko detaljno da ispita, ali Trump je izašao sa ovim dokumentima i rekao: ok, evo vam, to je to, nećemo više ovim da se bavimo, život ide dalje. Direktor FBI-a takođe tvrdi da ovde nema ničega spornog i da oni apsolutno ne planiraju da ove stvari dalje istražuju. A zašto je to sporno? Pa zato što smo indirektno saznali da Epstein i Julien nisu bili jedini koji su učestvovali u celoj toj organizaciji, na što su svi apsolutno od prvog dana sumnjali, ali vlasti su uporno tvrdile da ne postoje konkretni dokazi da je još neko osim njih dvoje učestvovao u tome. Međutim, istraživački novinari su odmah provalili na osnovu ovih mailova da je tu postojalo još ljudi i da je više nego očigledno da njih izbegavaju da procesuiraju kako se priča ne bi istraživala dalje. Takođe, neka dokumenta koja sadrže izjave anonimnih doušnika FBI-a podgrevaju jednu teoriju koja već duže vreme kruži po internetu, a to je priča da je Jeffrey Epstein zapravo radio za američku i izraelsku obaveštajnu službu i da je obučavan od strane Mosada, to jest izraelske obaveštajne službe, što nije nemoguće s obzirom na to da je konstantno bio u kontaktu sa ljudima koji su bili u kontaktu sa drugim moćnim ljudima i da je zaista u teoriji mogao da sazna svašta nešto korisno. Recimo, još ranije je otkriveno da je imao lažni austrijski pasoš pod drugim imenom i da je još tokom 80-ih sa tim pasošem imao dosta ulazaka u Englesku, Francusku i Saudijsku Arabiju, gde mu je zapravo i bilo prijavljeno prebivalište, a njegovi advokati su naveli da je savjetovan da nabavi takav pasoš jer bi bio u riziku od kidnapovanja tokom putovanja van Amerike zbog svog jevrejskog prezimena. Takođe, isti izvor navodi da je Donald Trump zapravo ucenjen od strane Mosada i da iza njegovog predsjednikovanja zapravo stoji Jared Kushner. Naravno, ovu i sve druge izjave anonimnih doušnika treba uzimati sa ogromnom rezervom, jer doušnik može biti i pravi tajni agent, a može biti i neko ko jednostavno
voli da tračari. Također, ovaj dokument se nadovezuje na neki drugi dokument koji nije objavljen uopšte, ali opet, interesantno je to što je FBI ovaj dokument zaveo pod strani uticaj na američke zvaničnike od strane Izraela, Rusije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, o čemu se također jako dugo teoretiše posljednjih godina, ali to je neka druga tema. Također saznali smo da je prva istražiteljka Mari Vilifana zapravo radila svoj posao kako treba, krenula je da istražuje tokove novca, sva povezana lica, međutim iz prepisci između Epsteina i njegovih advokata vidimo da je vršio pritisak na vlasti da nju sklone sa tog slučaja, što se na kraju i desilo i tada je dobio onu blagu nagodbu sa tužilaštvom i faktički zaustavio istragu. Nažalost, ne mogu da vam prepričam apsolutno sve stvari koje su otkrivene ovde, jer toga ima previše i stvarno ne znam šta je tačno, a šta netačno, jer nikada nije istraženo do kraja. Ali, recimo, bivša žena princa Andrewa, Sarah Ferguson, u jednom mailu čestita Epsteinu rođenje deteta, dok, recimo, po zvaničnim informacijama on nikada nije imao dece. Onda imamo sijaset pisama i mailova koje je dobijao od jedne vrlo verovatno maloletne osobe, pošto često pominje školu, i ta njena pisma i poruke deluju kao da je ona potpuno izgubila razum, ali tvrdi da su joj oni oduzeli dete i traži im da joj vrate dete i govori o tome kako su robovlasnici i eksploatatori koji će nastaviti to da rade sa njenim detetom. E sad, šta se dešava u medijima i javnosti povodom svega ovoga? Pa dešava se jedna džinovska dimna zavesa. Dakle, pušta se gomila dezinformacija, pravi se šum vezano za ovaj slučaj u cilju razvodnjavanja cele ove priče kako bi se skrenula pažnja sa onih čija reputacija je uzdrmana. Ali istovremeno tu ima i ciljanih napada samo na određene grupe ljudi koje se pominju. Dakle, to su i međusobni ratovi. To je gomila nekih profila na Twitteru koji puštaju informacije da je tu bilo satanističkih rituala, pa se tu šire razne teorije zavera. Pa onda s druge strane idu optužbe da su za sve to krivi samo isključivo Jevreji. Pa onda kada se priča o Trumpu i njegovim ortacima, onda je sve to jedna levičarsko-liberalna zavera protiv republikanaca i generalno desnice, ali kada se govori o Billu Clintonu, onda je sve to zavera protiv demokratske stranke i liberala. Dakle, sve te priče, tipa da su pravili cipele od beba, sve ćete to viđati uglavnom iz neproverenih izvora na društvenim mrežama i služe s jedne strane za diskreditovanje te dokumentacije, ali i za skretanje pažnje sa vrlo konkretnih imena koje su svima poznata. Tako da ja vas molim da sve što će se u narednim nedeljama i mesecima pojavljivati u medijima, a posebno na društvenim mrežama, jer im je to najlakši način za širenje dezinformacija, sve uzimajte s velikim podozrenjem. Ako se već interesujete za tu temu, svaku informaciju proverite iz više izvora. Nemojte nasedati na bilo šta, jer sam vidio stvarno gomilu budalaština i najobičnijih izmišljotina. I znam da će neko od vas takve stvari ovde iznositi u komentarima, ali vas molim, pre nego što tako nešto donesete ovde, makar jednom ubacite u Google search i proverite samo izvore. Ako pratite medije koji su više desno, iskakaće vam samo imena poput Billa Clintona. Ako pratite medije koji su bliski liberalima, iskakaće vam samo vesti vezane za Trumpa i obe strane će ovo koristiti za sticanje političkih poena, pa morate biti svesni i toga. Dakle, pustite te priče koje targetiraju samo jednu određenu grupu ljudi. Znači, ovde se ne radi ni o levici, ni o desnici, jer su jedni i drugi umešani. Ne radi se ni o Jevrejima, ni o katolicima, ni o muslimanima, ni o ateistima, jer su svi umešani podjednako. Ne radi se o nacijama, ne radi se ni o rasi. Međutim, postoji samo jedna stvar koja je svima ovde zajednička, koja je toliko očigledna i na koju će vam retko koji mediji ukazati. A to je da su svi ljudi koji su uključeni u ovo veoma bogati. To je jedina stvar koja ih sve povezuje. Svi imaju mnogo para. Podsjetit ću vas da živimo u svetu u kom 1% ljudi posjeduje skoro polovinu svog novca koji postoji na svetu. I to je jedina stvar o kojoj u ovom trenutku treba da brinemo. To nije uvek bilo tako. I svakim danom nejednakost je sve veća i veća. I upravo takva nejednakost nas je dovela do toga da je postalo moguće podmititi i uceniti čak i državno pravosuđe. I to je doslovno jedina stvar zbog koje smo se dogovorili da imamo državu uopšte. To je jedini benefit koji mi imamo od države. Da onim danima kada nam se zakon ne poštuje, dođe neko i kaže:
ne možeš ovo da radiš. A onda ovakve priče nas dovode do opšteg nepoverenja u državne institucije i sve to zajedno nas vodi u jedan potpuni haos i pritom niko nema rešenje kako sve to da zaustavi. Jer jedino rešenje ovakvih situacija je da se pojavi neko ko će da uhapsi državu. Ukoliko vam se dopao ovaj video, možete me častiti kafom klikom na dugme thanks ili hvala i ne zaboravite da zapratite moj kanal, ostavite like jer mi na taj način pružate podršku. Nadam se da se vidimo i sledeće nedelje u istom terminu, a ako se ne vidimo, znate zašto se nećemo videti.